trong mẹ ô với nia press conference cái nào có Joint Action Committee Landowner Association Policy District tên với nia helai muna policy MJT thì press conference mang chủ ra kan so la dengai ko mo với lên rồi thì học thì kan lom hết mà ya in policy sub headquarter when tôi tu kuliah konfront kui dia với nia kan har sala de lệ kan thil ti tunte ni ron shriat kui thea ang kalahi achunga ko min mang takin lom bu kan soi ni ta sela chuan ke ni owi min shriat angin vai reng te achanga khamrang pia han enge om ta mual khang inkara landowners huai tu ko thang thaka huai tu te hian joint committee te dinin Policy District Landowner Association angin ti hianin kanan dim sawani a ti chuan ni kum masa sang ni le som ni pan ni August ni som ni pan ni khan helai huna hian Policy District Landowner Association ten press conference lo ko so a kalai khanin akam zo son kan thro me chuan voi ni a hian hey press statement kan on buat saya chu không ai ki pa ni khan min an sem sak mai sela a press conference a he press statement a hian kan har sat na te kan tun din mun me te le road block kan nei tum san te siam takin ai zia ka kha kan an nen jot kan khet mai anga chuan kan an soi du chu khata in ziak lo akha ke ma zong han highlight ta thain kan sia a hey kum thum halma chang to khan Policy District mi pui te le Forest Department in Kara ram in chu boina ownership of land awangin kan lo boi to a boi ni thlengin chu kan la boina ani a ti chuan state sarkar a hian kan har satna te min chin tel sak turin tum engemaw zat kan dora chu kan har satna chu voi ni thleng hian sut kian la ni lo ha ti chuan Policy District Landowner Association joint meeting chuan kan lung oi lo na kilan na turatan le landowners ten kan dik na le chan vo hum hal na turatan road block nei ni se kan ti a an road block hun tu rahi September ni som ni panga kar le ni lai ni jinglamda rup atanga thule omma ani dona an road block na mun tu rahi RTP farm se thong ani chuan kha kan statement a khanin muanga road block kan nei tum san hi lom lian deuh a oma pakhat na chuan ram nei tu ni na ownership of land hi sarkar in ching fel vat ro se yenia pani na hian RRF notification 1965 hi ram masong na dal tu ania chiani ro se yeni le a pathum na hian Foreland project hi lokin ni ro se ile apalina kumthum chuang malathilwa kan kan ram sarkari na min khwa thil sakna freezing order hi sarkari su ro se yani a khang kha voinia road block kan nei tu san tang pui te ni a ta hian a zong zong chu kan soi lo anga ama ro chu kan zia lan lo flame highlight kan an du a hey roadside reserve forest vairing te changa sairang in kar hi reserve forest puan ani asanga sakwa sum le panga a he reserve forest puan ani ma hian he kong dung a hianin khuwa tam tak alo
alo ding to ni a then te chu reserve forest an puan ma za don malam panga lo ding to te som ru som sari malama lo ding to te ani furani chulai kan an soi lu chana chu hei tun theng te poina nianga vareng te atanga sairang in kara hian reserve forest a omani ti hi mi pui te hian kan hlengai lo policy district mi pui te hian he reserve forest awang hian har sapna po kan tok len lo ba chung awang te chuan a chunga hian khua mun het settlement area ani vek to a tin chu ba ka huan lo ram net tak tak changlu tak tak om na vek ani to a chu ti kara Revenue Department hian pass khatak tak a pe chuak reng boka chu kan tu din munania tin reserve forest hi forest department hian helai chunga hian reserve forest a omani ti po mi puya hian in an puang zar ngai chuang lo ani tin reserve forest an yang hian an en kol lo ba an chei bol ngai lo boka ni kan sek so ome chu tiang tak chu ania ama lo chu tu ngai sang ni le som ni chawatang khan Foreland project aron ta a chung Foreland project aron ta china chuan aron ta chia mo tia khan ram anon chu na hi ni puya ram anon chu na hi anon ti thang le ta tu na yan nap takin reserve forest ani e in wiring te changa sai rang in gar hi mi pui ram hi min chu pui me kani adan lam thua chuan he dan hi kan soi kai le lokanga sang ni som ni le pakhat kan high court in alo siat to alo pai tha to a pai thak na chana chuan he RRF notification 1965 pa hi dan man tlak to lo mi pui te ta na nok sak le har sat na siam tu mai ani tu wangin man zui ze la hen to lo ve tin alo pai tha to a ko dina azir chian na phei chuan he reserve forest an ti tu na chon settlement area na khat vek to a hei hi ani na hian man the ni to lo atia tin chu ba ka chuan a soi le pakhat chu he dan an puan lai hian Forest Act 1955 nuaya khamit lo sam khan he RRF puan ani chuan kha 1955 Forest Act nuaya khan reserve forest puan dan tu mumal takin ziania chung te chu pakhat ma zomani lo ba chu wang chuan he dan hi man tla kan ni lo we tin alo no to ani chu una kan din me kan ni a chuan a eng lai chung e ko tina an no na chana eng wanga dan di lo puang nge ni ti lai khat kem kan clarify lo kanga reserve forest an puan don chuan preliminary notification an chuat tu ni khua om to em chu mi mai survey mu mal takan nei tu ni a he mi chunga hian khua lo ding to em mi ring cheng an lo om to em ti te tin reserve area tu chu eng tianga zaw nge niang ti te a boundary tu te ti khan ruam manna an nei vet tu ni survey mu mal takin chu pakhat man nei lo wa tin chu mai ba ka preliminary notification kan tiang chi kha mi puya reserve area puan ani do ne tin shetin na pakhat ma om lovin he reserve forest hi puan ani om je chu tlang au mangina mo chanchin bu mangina mo chumi le chumi in kara chon reserve forest puan turia tin objection period te pon siam turia chung jong jong chu pakhat ma om lovin final notification hi an puang top mai ni chu wang chuan Scholarship District mi pui te vareng te changa sai ram in kar ami te hi he reserve forest di lo taka an te hi he reserve forest min puan kumani
ita ila kan soi sual lawa chu tuna high court point na i dan dik lawani dia athia chan point pakhat kania ti chuan tunaya forest te environmental NGO kan ti ten Supreme Court an appeal le ka chu kan sarkar ngai po yan chu an appeal le na chu a support a sarkar zo po yan stay ni ro se ti in sarkar upil advocate general kaltangin stay adil ka ni high court ina alo chia to na ka appeal ina meka chuan tun din muna hian reserve chungo kan ni na ka apang ngai ang le ta ni hei Supreme Court lekha anti chuan stay na chuan ni an kina ti kan du chuan in kan la en henga chuan chu tuna kan din muna ni ya tuna hian chu tianga forest ina reserve na takan on haule ta sia chuan rammason na tu foreign project hi na sa takina ti khai la ka tin mi pui lan owner te ko mi ti boi mek bokani umli don lai mai kan ram hi sarkar in min kuat tir sak to chu kan ram min kuat tir saka chu engma ma kan la theilova ma tharla ani theilo boka chu mi tam tak ei zong na alo ni ve me boxia chu wangchon lan owner te hian in har sat nam na satak an to kani tuna kan mang an le me ma chu sarkar hian he Poland project awanga kan ram min khuat thir sakna freezing order hi suit sela an dule Poland hi cancel hi mai sela anti fel thelo ni chuan land ownership chung chang anti fel thelo ni chuan sarkar hian in cancel hi sela kan ram min freeze na hi min suit sak sela amaro chu ram khoi thelo wa het tizat chung min dana manero hi chu min pengei turin sarkar hi kan put tlatani chung te chu tuna kan har satna to ania tlang pui kan soita a engemo halaya khani kan press statement amo hemi kan roadblock nei tu chung sang amo zona le zona te ko ka o mai the ka kan chal tu te ko ngai na so me